So now, tuloy tayong agadal. The Word of God. Amen. Sino't excited? Excited kayo ba? Hallelujah. Kailangan nga isuti ka mamayatan ng tibiyag. Diyay mangamu kini Apo Diyos. Amoy ti ka enjoy nga biyag. Diyay life of God. Amoy ti nagkaproblemahan lang ti tao, idi natnag na ti basol kat nakastrek ni patay, na ikat diyay life of God kadakwaday the Garden of Eden. Diyay nga nag-start iti problem iti tao. Awan ma-enjoy tayo iti worldliness, ti sin. Kasla ka i-enjoy no buy-buyaam. But no agbyag ka ijay, awan ti ka i-enjoy. Tati ka i-enjoy, jay life of God. So ka uray tata, no ibiyag yo, da jay nga life in Christ, na iso ti biyag nga na-receive you, mabalin nyo ag-enjoy. Uray kastoy ti situation. Amen? Hallelujah. Tagidjay ti en reveal ni Apo Diyos kanya kadi, ta marigata na kay iti life of Christ or Jesus as my life, kan datoy worldly when no life in this world. Didamo, nagrigat ko nga may accept jay life ko nga ni Jesus. Takasla sayangek da jay mat lubong. Ngabahan mat nga babalin. Amen? Kunanay di Romans 12 verse 1 and 2 nga matransform tayo. Kat saan tayo kumanga ma-confirm iti lubong. Amen? No, dikit di ma-transform tayo by the renewing of our mind. Amen? Kati dyan, tinurod ko nga binilib ni Jesus as my life. Ijay ko nga na-experience iti mayat nga biyag. Hallelujah. Tano ko ma, na jay life of God, kat saan nga iso ti ka-enjoy, han ko man nga ka-enjoy jay heaven. Ngam apay nga jay heaven ti ka-enjoy, because jay life of God ti aday jay. Apay nga very dangerous iti hell because ijay tayan ti death. Ijay ti papanan ti worldliness. So nga tatapa lang agrurugin ti impyerno ti life ti daduma nga tao. Agrurugi matanan ti heavenly life kada tayo. Woo! So nga adan ti partial ti heaven kada tayo nga believer. Ano ibiyag mo di life ni Kristo ka-enjoy. Partial diay. Umayto da jay fullness. No jay partial tupay kat, wow! Kung kunam, agsangit ka pa'y, woo! Kung kunam bisay, tears of joy, ti karkaro, no jay fullness ti umay. Ngam dagi jay mat bitterness, hatred, pain,
Kaya dumapay loneliness. Ija impyerno matyayan na dagijay. Forever. So nga niya ti maymayat, ngay biyag mo, loneliness or joy? Joy is the life of God. Amen. Hallelujah. Worry, anxiety, when no faith, peace. Kita nyo? Amoy yung tagpili. That ka enjoy because that's the life of God. So nga hang kayong kwang. Hang kayong masayangan tilubong. Ando nga sayangan. Ano ibiyag ko ti righteousness, di pa'y sayang jay. Ano ti sayang? Sayang jay sin? No. Hanga sayang diyay. Kailangan willing ka to give up those things. Alaam jay, life mo in Christ. Kat ininot na ka nga transformant. Amen! So now, ti pagbatayan tayo manan ti message sa ta, John, chapter 8, verse 32. Sino kaya mo ijay? Okay. Basa. And you will know the truth, and the truth will set you free. Okay. You will know the truth. Basahan tayo di 31. Tapos maawatan tayo. 31. Jesus said to the people who believed in him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. Okay. If you remain faithful to my teachings. Amen? Tida duma, J. King James, pakibasa. Then sent Jesus to those Jews which believed on him. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Okay. If you continue. Believer na gito ya. Hanga unbeliever. Dagiti believer ti binilin ni Jesus. If you continue. Conditional. Taada ti believer nga saan ngagtultuloy. Isu nga ko na ito'y if. Conditional. If ye continue in my word or in my teachings, then are ye my disciples indeed. Amen. If ye continue. Ket da kayo tinapaypayso nga adalak. Ti adalan gamin, ti kaya nasawan, student. Or, anda ti kaya nasawan, iti disciple. Ti disciple, isoda gitoy, iti discipline. Na disiplinaan nga maisursurwan. So nga, dagiti tattao nga nadisiplinaan, nga maisursurwan, nga agtultuloy, isu ti tunay nga disciple ni Jesus. Tano madimon tagtuloy, hankan nga estudyante. Isu nga dapat agtultuloy ka, tapno estudyante da ka ni Jesus nga kanayon. Katikas ni Jesus as our master or teacher, isuro na, i-transfer na, jay ada kanya na, tagbalin ka, akas kanya na. Jay ti teaching ni Jesus. Kasla ko ma,
Ti daduma kami master. Tiawag kayo ni Jesus, saan lang at teacher. Master, no mapantayo iti kaaduan kami ti master dagi jay. Chinese ti mga usari jay. Master iti kung fu. And then trainer na jay disciple na. Disiplinaan na. Pati kanina, exercise, bumangon, kamasapa. Trainer na da jay, nga daan discipline. Tati purpose jay master, isuro na jay laing na. Kamhang ko ay bagbaga, gadal tayo dyan. Sabali diyan. Pero ti purpose na, aramida na jay estudyante na, akas kanya na. Iso ako na ni Jesus, nung nagbalin kayo nakas jay master you, that's enough. Amen. Ti mentor, ti tunay mat nga mentor, the same. I-transfer jay mentor, jay adda kanya na nga laing na, jay estudyantina. Hallelujah. Amen? Isu nga nagtultuloy kay jay, sikat na paypayso nga estudyante ni Jesus. Adalan ni Jesus. Woo! Amen? Kati mangyayari ijay life mo, ye shall know the truth. Diag tultuloy ti mga kaammo ti truth. Isu nga ti truth, anmo lang nga naamuan, itinamingsan laeng. You need to continue ijay teaching ni Jesus. Hallelujah. Ada gamin dagiti daduma, nga umay nga rod nga kunak. May datoy nangagdalang di maysa nga part iti mensahe kunadan amukon ti gospel. Siya ka, for how many years, ako pala ngayon baga nga amukon, adda amuk ngam kurang pay. Kaya't ko pala nga agadan, taado pa'y ti truth, nga kailangan nga maawatak, nga mang set free kaniyak. Tati ayan na redoy, ye shall know the truth. Ti makaamon to iti truth, jay agtultuloy. Amen? So nga sige, tuloy tayo nga denggan, i-absorb dagiti teachings ni Jesus. And ye shall know the truth. And the truth shall make you free. Jay maamuam nga truth, ti makaset free ken ka. No awan maamuam nga truth, saan ka ma-set free? So nga hindi na duma, awan tambuda nga truth about healing, so handa ma-set free, ijay sickness and diseases. Tinaduma may nagpa-pray. Ora impriyan tayo, nabaliktad na by the presence of God. But tumabingsan bumangon na, still nga jay symptoms, at dati amudan, handa nga nahilan, because saan da nga mo ti truth. Kailangan maamuam ti truth, tadyay maamuam nga truth, ti mang set free. Bagaman, jay maamuak, nga truth, ti mang set free, kaniyak matlang. Yan. Samoy baga, adaba amok nga truth? Okay, ada siguro, pero kurang pa. Amen? Jay maamuam nga truth, ti mang set free. Amen.
So now, pakita ti truth. Of course, the truth, the God of truth, ni Father God. Number 1. Pero, mapantayo ni Jai, tadua, basta mo tayo, the Father of truth is the Father. Amen. And then, Jai truth, adda ijay anak na, nga ni Jesus. Amen. Okay. So, mapantayo Jai. Amo tayo matanan, nagdi popular verse, John 14:6, I am the way, the truth. So ni Jesus, iti truth. Hallelujah. So no kunana, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kailangan mamamom ni Jesus. Because He is the truth. I am the way, the truth. Sunat kinapudno, kinagpaypayswanan. Awan ulbod kanyana. It is impossible for God to lie. Amen. So now, Jesus is the truth. Nga makaset free. Number 2, a verse, John. Matlang. Iti John, chapter 1, verse 17. Let's read that verse. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Yan. Daytoy jay truth. Kita nyo the law was given by Moses iti Mount Sinai. But saan nga na jay ti truth nga bang set free? Haan nga jay law of Moses ti mang set free? Why? The law was given by Moses. But grace and truth, so sabaling nga ron dato'y grace and truth, ijay law nga naitad ka ni Moses. So grace and truth came by Jesus Christ. So sabali na ito'y. Daytoy jay grace and truth nga mang set free. Adaki ni Jesus came by Jesus Christ. So ni Jesus, the truth ngayon may nga mang set free. Ada kanya na the truth. Okay? Chapter 8, verse 36. Ti John. Kailangan nga damuyo nga truth. Tanawa na mamuyo nga truth, never kayo nga ma-set free. Urew awagan nyo sarili yung nga believer kayo. Tadyay believer ti binilin na nga agtultuloy tapno maamwanda ti truth. Ano tayo kung kuna nga believer? Sanda nga mo ti tunay, wano truth. Tilang pangawagan na nga believer da, in-accept na ni Jesus as their Lord and Savior. Maybe na-experience na the born-again experience, but after that, wala na. So nga till life da, kisera-siramot lang. Carnal. Babe in Christ. Baby. Carnal, kaslada worldly. Ngamno, maamwam ti truth, nga na ito'y maset free kay dyan. Nga klase ti biyag. Amen. Verse 36. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Oh, if the Son ni Jesus. Amen.
NLT. Yan. No ni Jesus, ket waya-wayaan da ka, wano winaya-wayaan da ka, talaga nga si waya-waya ka. But you need to know the truth about this. Amen. So ni Jesus, tinted ti Ama nga truth to set us free. Okay, pakita kon. Tidak dumapay. Hallelujah. Dapat receive yung revelation. So ano, adakin ka ni Jesus. Adakin ka iti waya-waya. Mabalin mo ti maset free. Ngam kailangan amwem about Him. The message about Him. Galatians chapter 5, verse 1 to 4. Okay. Basa. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free. And don't get tied up again and slave to the law. Listen, I hold this. If you are counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. And I say it again, if you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from Christ's grace. Oh, you see? So Christ has truly set us free. Amen? Christ. Iso natin ang set free. Amen? Now, make sure that you stay free. Talinag kayo nga si waya-waya. Ijay freedom nga inyag ni Jesus. Amen. And don't get tied up again in slavery to the law. What law is this? What kind of law? Law of Moses. Tatilo mang bandage. The gospel mang set free. I repeat. The law of Moses mang bandage. The gospel mang set free. So nga, the more nga adalom ti law, the more ka nga maikulkulong, mabalbalod. So nga isutos usaran ti na duma ti church. Pero the more nga adalom ni Jesus, jay message about Christ, the more ka nga maset free. Amen? Okay. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free. Kailangan nga gistay ka nga siwaya-waya. Saan ka manan nga paibalod tinilintay? Verse 2. Listen, I, Paul, tell you this. If you are counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. Because the topic na dito'y, iti Galatia, about circumcision. Yati circumcision, panakakugit.
ti law of Moses, no haan nga nakugit ti lalaki, reject ijay covenant. Reject kani Apo Diyos. Haan nga tao ni Apo Diyos, ijay under the law of Moses, ti saan nga makugit, iti mabagbagi na nga lalaki. Ha? That's the law of Moses. Pero in mighty gospel, heart ti makugit. Pero inusar ni David da jay ni Goliath di daglaban da. Kuna ni Goliath, sino na ito nga nagupubingan, nga nagbasit, nga ilaban niyo kanya? Taypakan ka iti animal. Kuna ni Goliath. Kat kunan met ni David, sino na ito nga mang challenge iti army ti Israel, nga haan nga nakugit. Umayak, kalabanan ka in the name of God. Awan pa the name of Jesus at the time. Karumrumwar. Amen? Awawatan niyo. Now, apay nga nabanggit ni David, jay nakugit at the time. Because tinakugit ijay law, member the covenant of God. Under the law of Moses, isuda dyan na bindisyonan nga puli. Isuda tayan the covenant. Isu nga no nakugit na idi, pagtangsit na na dyan, nga one di maka-overcome ka na kami. Da kayo nga Philistine, nga haan nga nakugit, you are under our power. Amo ni David ay. So kinalaban na ni Goliath, naabak jay hanga nakugit. Uray giant. Isu nga no, naawatan piman kumadi ay, under the law ati bagbak pa lang, i-fight mo Taate amom, isu ti truth. So dito Galatia, isu ti pa-fight dagiti Jew, nga believer, nga kailangan nga makugit ti tao, tapno agbalin nga righteous and God's sight. Kadakwada di aya. Ngam no kasya di patakaran, lalaki lang ti maging righteous. Na kayo nga babae, puwera kayo. Tahang kayo makugit. You see? So, adato iti mas better covenant. So, nga sinukatan ni Apo Diyos nga ti New Testament in Christ, ti kugitan ni Jesus no resibam misuna your heart. Tapno babae ken lalaki ma-member ijay God's covenant. Isu nga na tayo tata, tinapaypayso nga nakugit. That's the truth. That's the message of Christ. So if you have Jesus, sinumrak ni Jesus in your heart, kinugit na jay stony heart, nga puso, sinukatana, the flesh one no obedient heart. Tati makugit, kaya't nasawen, maikat ti abong. So nga no resiban ti tao ni Jesus, maikat ti abong ti puso. Balinkan nga member ti covenant of Christ. So ni Goliath nga picture ni Satan under your power.
That's the truth. Nga mang set free. Kailangan nga mo yun ay. Ikukot tayo ay. The truth shall set you free. Po, alay ka may memorize. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung anang nga ron, kat na set free ka, tayo tanga ron. So, kailangan may parang, ma-unveil, dagitoy, tapno maawatan niyo. Kas ano na ito'y nga truth, nga mang set free. Isu ako na ni Paul, hang kayo manen, kapakontrol iti law of Moses, diya kugkugit, because adata yun, ijay mas better. Pati yan babae, mabalin nga makugit. Ti puso. Ijay law of Moses, awan, ar-arkus kayo lang nga babae. So nga ijay, Old Testament kat saan unay nga sikat, ti babae ijay. Pero ti New Testament, inayon da kayo ni Apo Diyos. So mabalin nyo mat, nga ma-set free. Hallelujah! Kasday gayam. Bagam di kaabay mo no asawam. Kasday gayam. So you are free. Oray sangwam ni Goliath. Ta picture ni Goliath ni Satan. Uncircumcised. Ti heart na diyay. So under your power. Verse 3, I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation and the whole law of Moses. No kunam ngay jay ka, nga makasarak ti pabor, ijay law, masapol tong palem amin, kat awan garod makatungpal. Ti amin, 100% awan makatungpal ti law of Moses. So nga din may ni Jesus tinangtungpal. So na lang ti may maysa nga nakatungpal ti law of Moses. Isu nga di tinungpal na and end na. Tapno ited na kada tayo dadjay truth to set us free. So Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ay! Kailangan nyo ti revelation. Amen! Hallelujah! Sino lang tinakatungpal ti law of Moses? Ni Jesus. Sino tinakabayad ti penalty of the law? Ni Jesus. So nga di ko na, hana kain may, nga mangikat iti law. Oray may sanga period, wano toldok, tilintag sa anak ngayon may, nga mangikat ing kana nga matungpal na. Awan ti maikat ing kana nga matungpal na. Katyamon tinadumay dyan, awan makaikat pasor, oray may isang period. Dito'y mabasa.
Tinado magpipigargar na may papastor. Kung na dito'y, basa ang pastor. Pipigargar na pati na ito'y na. Anakit, so nakaskas siya yung Biblia na. Bagta, tayo palang agsurot, inayadong basit pastor, baka mapisang. Hana nga naikita, awan maikat, ingana nga saan nga matungpal. So nga di adan ni Jesus, nga nakatungpal, in na diyay, tayo sublat na, jay better covenant. Verse 4, for if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, of course, the law of Moses, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. Nuti ko nam, ket babaan di ba nagtulnog mo tilinteg, nga, nagbalin ka nga nalinteg, nakat-off ka kini Kristo. Wala ta ni Kristo ti pakapalintegan, hanga jay lo. So ano ko nam nga jay lo ka nga mapalinteg, na isina ka kini Kristo. Natnag kay jay grace. Because ni Jesus, under the new covenant, He is the grace and truth. Napakapalindagan ti amin nga mang believe. Di nga ron, pastor, ang karon nga agtultulnogan, ijay bawal pumatay. Kasano nga, anak agtulnog ijay. I am righteous in Christ. Di madik ka pumatay. Madik tupay nga rambanan jay kindi nga lakon ti agilaklako. Because I am righteous. Idi bilibrak ka hangko ambo na ito'y kaalaalak jay rambutan. Ramanak man pahi sa kumatang. Into no medyo adarasum na. Ay awan! Tata. Kanon nga siya'y. Amuyo, nalaingak pa itong kumawar. Tawaram, kikitam lang karuti man dagilaklako, bakit? Wano ko agkalkalingitan. Ay, ikakarga na piman de basket. Siya, rambutan niyo. Ay, mabaling nga tawaran. Nalaing ka agtawar, kikitam lang ang kakakasi. Kung mapan kayo di basar, ang ka makatawar. Tata, you have the life of Christ, na yunam, kay bayad tiramutan, tagkalkalingitan. Tadapi man kakasi, dinalaing tayo at tawaran. Barabaratin tayo. Kat isudamat kami tinalaing agpatawar. Karon no pastor ka. Wan pastor, ala ampay kit din ay. Mababain kami no kasyayan. Dati na minsan, nag-order kami titlog, di may sa kapsat tayo. Hindi indyag na, 5 nga 3. Kung namin manungay, di bayad na rita. Binayadan ni Jesus. Ayo, 5 nga 3 binayadan ni Jesus. Priest ka ta binayadan na. Nga mabain kami no kastan. Mabain kami nga order ta, di umot pabayadan. Order kami tibuko pa eh. Handa kayo dito ya. Kayo nga ko Hindi ko handa binabayadan. Medyo mabain kami nga order ta, hanyo nga pabaybayadan. Tasla makonsensya de righteousness. Tayo in Christ.
So nga tata, no agorder kami, pabayadan nyo. Tano dumawat kami diretso. Ada ba ti itlog dita nga mabalin nga dawaton? Sige. Nga magpaypayso na ito, mababain kami. Tano agorder kami kat di mat pabaybayanan. So mababain kami. Oh my, apa nga na inayon niya? Ang kayong ataw-tawaran di kakaasi. Amen? Okay, now, mapantayo dyan. The law of Moses, i-require na ti panagbiag nga nalinteg. Ngam di na mai-provide jay righteousness. Ni Kristo ti maka-i-provide. Samo maaramid jay i-require na. Ni Jesus Christ lang, tinakaaramid. So ano, may jay life na nga ng aramid, iso na lang tikin kaya jay. Naala yun? That's the truth. Amen! Nakita na, susurok na yung saksakit, curse, poverty, law of sin and death. Ni Kristo amin tayo ti freedom tayo jay. Haan nga kayan jay law nga i-provide jay freedom tayo sukat nga ron tinakatnagan tayo. Haan nga kaya nga i-save jay natnagkanyana. Ti makakaya nga mang i-save jay Jesus nga nang fulfill. Isu nga isu na makakaya nga mangikat jay sakit nga penalty ti law. Han nga kayan ti law nga agasan ti sakit. Tamasapol nga agtulnog ka ti 100%. Amuyo ka diti nakisal sa lakanan da the Old Covenant or Old Books. Ni Jesus matlang nga naka-prophecy. Then ay baga ka na kayo dadan kina Eva na saved da jayin baga ni Apo Diyos kinjayin pabado ni Apo Diyos kanakwada nga lalat. Ijay da nga na-saved. Tabi nilib da nga danto ti lamb nga umay. Because of that, ada the seed of the woman to destroy Satan. That is Jesus. Ijay da nga na-save. Ni Isaiah, na-save. Gapu ijay. In prophecy namat lang. Nga binilib na. Nga adanto ti may lansa ijay cross. Adanto iti lalaki nga may anak ti berhen. Ijay nga na-save ni Isaiah. Haan nga law tinangisalakan. Law tinangiyag ti curse. Mababay kami nga na ited ti law. Ti law na ited kumatilo tapno maamuan ti tao nga di are sinner. Romans 3:20. Hallelujah. Listen. Sige, basa na ita. You see? Ano di ba parang tilo? Pagpakita na nga, you are sinner. You are sinner. You are under curse. So nga, isat suggest, matlang nagiti prophet, ken law, umayto, ti Misaya, umayto, dadjay mangisalakan, prophet, nga umay, biliban nyo! Isu na ti mangisave kada kayo.
Oh, hallelujah. So the law, kat guardian lang. Tapno kuma, ti tao, ma-minimize, ti aramid da nga badmadi, basaan da nga kaya. So iturturong tilintag, ken prophet, ti tao, nga mang-believe, ken Jesus. Ni Jesus ba ti minilibyo? Romans 10, verse 1 to 4. Hallelujah. Pagarupok ka, kailangan man ng series dito yung teaching, preaching tayo. Okay. Let's read. Dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. I know that one thing which doesn't be out for God, but it is necessary to succeed. For they don't understand God's way of making people right with Himself. Refusing God's and God's way, they cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law. For Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. As a result, all who believe in Him are made right with God. Oh, you see? King James translation. Nabamalalayo? So ano, resiban nyo na gito yung message about Christ, kaya kayo ma-set free. Kada giti curse of the law, sin, sickness and diseases, poverty, generational curse of your family, loneliness, anxiety, hatred, bitterness, outbursts of wrath, kanda dumapay, demonic fear. So timang set free ka na kayo na ito. Woo! Sige, verse 1, King James. Read them, my heart's desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved. Kita nyo, kararag na pa lang di Israel, na masave kat under the law ti Israel. Verse 2. For I hear them record that they have a seal. Oh, kita nyo, nagagat na iti Diyos. Sungahan ka umdas, nga nagagat ka iti Diyos. Kailangan tin-knowledge of the truth. But not according to knowledge. So nga doon tinagagat nga makisimba. But not according to knowledge. Mabalin pa kagpaparintumang dan, iti ruangan. Mabalin nga dadamat yung fellowship hall. And then, pasala-sala ijay. Praise God for that. But you need knowledge of the truth. Amen. Okay. Do you have a zeal of God, but not according to knowledge? Amen. Verse 3. Oh, ignorantida. Ijay, righteousness of God, or parang palintag ti Diyos. Tuloy. And going about to establish their own righteousness. O, kita nyo, isuda ti ma-establish ti sarili da nga righteousness, self-righteousness, self-effort, kasla jay dinait da adan kinaeba nga bulong. Oh, you see? Now, tuloy. And have not submitted themselves unto the righteousness of God. Saan nga nagsubmita rin pa ng palintag ti Diyos? Verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ininayadan tayo, for Christ is the end of the law. Kita nyo, end. Ni Kristo ti pagpatinggaan ti linteg. Tadi tinong palnan amin and endnan. Ta mapantayon ija new covenant.
Hallelujah! Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ulit akmanan. Christ is the end of the law. Christ is the end of sin. Christ is the end of curse. Christ is the end of sickness and diseases. Christ is the end of poverty. Christ is the end of worldliness. Christ is the end of sinful nature. Christ is the end of Satan's power in your life. If you believe. Kat umayon ti righteousness. Umayon ti health. And end ni Jesus ti curse of the law jay cross tapno ti blessing ag transfer ken ka. So no, mamati kayo jay, masit free kay ti sakit, masit free kay ti poverty, masit free ka ti sinful nature, masit free ka iti nyabay, demonic fear, masit free ka kini Satanas. Jadi freedom. Freedom in Christ. That's the truth. Anak pa yung anapan ti Holy Spirit. Can the gospel of truth. Pero dadya ito ti series. So nga na kayo nga daan ti kriknaan. When adaan ti amo yung generational curse, ti family you, stop yun nga biliban di ay. Ti biliban you the message of Jesus Christ. You are now free from the curse of the law because of Jesus, because of His blood, because of His death and resurrection. Amen. Because of His life, because of His name, you are now free. So, tinpa-fight ko kanya, na-stroke ka, paralyzed, bagik. Fight ko na dyan. Kana na kapag na, istayak matay manan ni dyan. Taktiyan namin dito eh. Laban ko lang tadi eh. I'm still alive. In matak dito tiyan ko. Fight ko lang tadi eh. Nasit priyak lang ta. Padasa naman nga atakan. Uray, dagdida dumapay nga parts of my life. Pero still, Jesus is my freedom. So, ano kayong maumay dito eh? Dito amuan niyo. Ang kayo lang may agpakararag. Because na wanda mo yung truth, I want timang set free. Kung na mo yun ito nga truth, kat biliban niyo, sami alliance na kayo, jay faith you, can jay faith me, ag joint force. Kat equals miracle. Ngam no siyak lang, jay faith ko lang, santo negative kin ka, ay awa na. Zero. Mas parang zero faith, or 1,000 faith, zero. Equals zero. Ni Jesus kasi eh. Adami ng kanya nga power, dinapan dyan Nazareth, zero faith. Dagdida dumay dyan. And He could do no mighty works because of their unbelief. Kaya't na tagaramid, ba't saan nga nakaaramid? Isu nga kailangan nyo nga ma-receive the revelation of this truth. You are now free because of Jesus. Christ is the end of the law. Christ is the end of your sin. Christ is the end of sickness and diseases. Christ is the end of poverty. Christ is the end of Satan's power in your life. Christ is the end of sinful nature. You have now the new nature. You are now new in Christ.
You have now the blessing of God. You have now the health of God. You have now the anointing and power of God. You have now the richness of God. You are now anointed. You are now son of the living God. Righteous in Christ. Holy in Christ. You have now the life of Christ. Tumakder tayo, hallelujah. 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 Nga tuyo ti imayo. Follow this prayer after me. Prayer of faith. Prayer of confession. Of faith. Hallelujah. Mga Diyos, I believe nga sika ti God of truth. Ket adda ken ni Jesus. Amin nga kinapudno nga mang set free. So mamatiak nga dinawat ko ni Jesus. Ada kanyak ti truth. Ada kanyak ti freedom. Babaan ti darana. Babaan ti nagan na. Babaan ti papatay na. Ken panagungar na. Naset free ak ti power ni Satan, sickness and diseases, law of sin and death. Ket naset free ak, adan kanyak ti freedom, adan kanyak ti blessing, adan kanyak ti health, ada kanyak ti life, ada kanyak ti Holy Ghost, ada kanyak ti peace, ada kanyak ti joy, ada kanyak ti kinabaknang, manipot ata. This is my life now. Oh, thank you, Father. Iti na ito nga biyag, nga kangatuan nga biyag, nga nabibindisyonan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Hallelujah! Okay, tuloy yung I confess a every day of your life.